Ndugu zangu, tumekutana hapa siku ya leo na huenda ingawa hakuna siku ingine tutapata kukutana na nyinyi, tuzungumze story katika life yetu ama katika kuishi kwetu vile tunaishi. Mwenyezi Mungu aliumba mwanadamu na akamuumba tena kwa mfano wake. Sasa vile Mungu alituumba, alisema tu tumtumikie na tukimuomba chenye tutamuomba atapata. Tunataka tujue upendo wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni nini? Upendo wa mwanadamu ama upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni upende mwenzako kama vile wewe unapenda Mwenyezi Mungu. Juu hakuna vile unaweza penda Mungu na jirani wako unamuona kama mafi kwako. Ni upende jirani yako na umuonyeshe upendo wa dhati, alafu ukapate kupenda Mwenyezi Mungu, na ukimuomba chochote utapata kumuomba, hakika atakupea. Tutaenda moja kwa moja pale katika maandiko. Tutaenda kusoma pale Isaiah 60:20 tukapate kujua vile inasema. Tujue vile Mwenyezi Mungu amesema katika wanadamu. Tukapate kujua vile Mwenyezi Mungu alisema wakati alituumba. Na ukipata kuangalia pale, utaenda tena part 2 yetu ukaone mazuri.